daripada sami-sami. Om Swastiastu. Nggih, punaki gatra puniki daripada sami-sami. Becik nika Bu. Nggih, sampun ngajeng nika samian niki. Sampun Bu. Nggih, sane mangke niki ngelanturang materi sane dumunan nggih. Nggih, sedurunge Ibu jadi membagikan materi. Nggih, punika sampun Ibu bagian materi. Nggih, sira sane kantun inget ring dawuh awuku punika sane sampun lintang nekat dija pepelajaranane. Ya Bu, nekat ring indek kruna kriya nika Bu. Nggih, cik nggih. Awuku punika iraga sampun ring kruna kriya. Nggih, sane mangke Ibu jagi lanturang indek kruna kahanan. Nggih, kruna kahanan punika kawas kruna kata sifat. Kruna punika suara utawi wianjana sane durung maduyati. Nggih, yen kahanan punika cihna utawi ciri. Nggih. Sira sane presiden nggih ngwacen. Nggih, makin singkat materi sane sampun Ibu Icen punika. Darah halaman 4. Sira sane kalian ngwacen. Yang Bu Guru. Dia Mila lurus meja depan lantaran wajib. Kruna kahanan. Kruna kahanan ini bahasa Indonesia ini punika kata sifat. Kruna kahanan enten sisio swantah kruna sane nerangan indik cihna wiadin ciri kruna aran. Kruna kahanan adalah kruna atau kata yang menunjukkan keadaan atau sifat. Minangka diimbau baju putih inggih punika baju sane mewarna putih. Nyoman jeget inggih punika nyoman sane peralainnya jeget. Asa punika taler dados siosan. Luwire bagus jemat lantang selem bawa dua panas dingin tua bajang mekoh berat terus sandirian. Nggih. Icen keropokan tangan. Nggih, punika nggih sampun kawacen oleh Mila inggih kruna kahanan. Nggih, ring kruna kahanan punika yening ring basa Indonesia ne kawas napi. Kata sifat Bu. Nggih, patut nggih. Nggih, kruna kahanan. Nggih, kruna kahanan punika kata sifat. Sira senene sekali napi kata sifat punika. Jeget bagus Bu. Nggih, cek. Nggih, cek bagus. Nggih, sekali wenten taler nggih, sekali endek, tegas, nggih. Nggih, ring kruna kahanan punika kan katlatarang pindek kruna kahanan sane nerangan pindek cihna. Tadi sampun kabaca utawi kawacan oleh Mila. Nggih. Cihna punika sekali napi. Sira sendiri. Nggih, ini ngenten sane ini nika Ibu jadi ngelataran nggih. Sane mangke nika Ibu jadi ngelataran indek cihna. Cihna punika sekali kruna kahanan sane wastana nika kawentenan ring atas sifat utawi ring kawentenan ring keadaan nggih. Tadi puniki jeget lan bagus punika ta indek sifat ring anak nggih. Ibu Icen gambar puniki nggih. Niki kawasanin jeget, itu kawasanin bagus. Nggih. Sira sane uning puniki napi. Yang Bu, nggih, tegah lan endek. Nggih, puniki niki tegah, lan niki Endek. nggih, lanturnya ne. Nggih, puniki gambar napi niki Anak pelajar nih Bu. terusane Jemet. nggih, patut nggih, puniki indek gambar jemet. Nggih. Nggih, samian kan sampun uning nika indek kata sifat. Nggih, Ibu jadi pengen tahu nih
Tapi kalian sampun ke rasa. Tolong coba sebutkan utawi janin lengkara indek kruna kahanan. Sila sane presiden. Ya Bu, Nggih. mane rai jembat pesan nolongin memene. Nggih, ring kruna kahanan ring lengkara punika napi? Jembat Bu. Nggih, katanya. Nggih, jemat punika dados kawasaning kruna sifat. Santukan ke kawasaning sifat dalam melakukan pembelajaran. Jadinya dia tuh rajin, nggih. Oke, selanjutnya nih yening Ibu Ijen. Loh sari sane panglaine jeget. Ring kuruna kahanan menika napi? Jeget itu Bu. Nggih, betul. Iya, becek ika. Sira malih sane presida Ijen ini, Mbak. Yang Bu, ketut man juara kelas karena dia 2. Nggih, becek ika nggih. Kuruna kahanannya nih napi ika? 2 punika Bu. Nggih, yening wenten iki. Bunga. Nah, bunga ini kan warnanya merah. Berarti warna merah punika termasuk napi? Kruna? Kruna napi? Kahanan. Nggih, patut nggih. Yening warna ke kanan taler nggih. Satukan kan wenten sifat ring tumbuhan. Nggih. Nggih. Wenten sale jadi kata kini indek kruna kanan mriki. Nenten Bu. Yening nenten samian sampun ngerti nggih? Sampun Bu. Sampun kersak nggih. Nggih, yening sampun mungkin bagian lumun nang. Terus ini satukan sampun kalah taler malih awuku nika lanturang ke kruna sandangan. Nggih, santukan sampun kalah ngirim buku tangan untuk Santi. Buku tangan untuk Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi.